Cena kruške na pijaci za novembar 2022. godine. Cena kruške u Beogradu na Kalenić pijaci kretala se od 150 do 200 dinara po kilogramu. U Beogradu na Skadarliji i Loznici cena je bila 150 dinara po kilogramu. U Čačku i Kragujevcu cena je bila 100 dinara po kilogramu. U Somboru 120 dinara po kilogramu. U Kraljevu cena se kretala od 120 do 150 dinara po kilogramu. U Nišu od 130 do 140 dinara po kilogramu. U Pirotu i Smederevu od 130 do 150 dinara po kilogramu. U Požarevcu od 200 do 250 dinara po kilogramu. U Vranju od 120 do 130 dinara po kilogramu. U Leskovcu od 110 do 130 dinara po kilogramu. A u Novom Sadu i Pančevu cena se kretala od 150 do 180 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posetite portal pijace.com.